Sizlerle açıklar. Biz bugün bal avlayınca satmamız al gitti. Dostum ya ne? Zaten daha çok tak ne gerek? Ağaçta alsın. Tak. Ne gerek? Basunduk. Ne var değil. Ne var mı? Tu gibi. Tak. Так, бля. Нажми самолет. Так. Анякта шотқан осы болса мен білмеймін. Так. Так саған керек, бірақ мен өзім саған күттім. Опа. Плаваем. Так, маленький куттум. Так. Aman. Oh shit man. Так. Тут и бла-бла-бла. Опа. Поднимем на диге столбом. Ajıkmalı tutuşuna hala koymayacağım. Так. Bitti salamız. Так, ну ладно. Yok olsun. 5 dakikada versek. Sağ olun. Ne bit koy. Korkutmasın bir kere. Kımıldağında. Так. Ya kalası değil mi? Bakınız. Так. Yine uzun kutu. Так. Так, на удочки повырегали. Вон все же. Так, на бадике схватить. Опа, найди. Ağlaymış tak. Neciga ağlaymış. Hop dediğimizde. Neciga bağlayacağımız. Так, не. Қандай нелер салайын, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Қандай постройкалар салайын, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Так, біз деген не істеу керек? Ne diyeyim? Koya salak. Hop, iyi. Hop, iyi. Так. Где факел? Опа. Так. Незиге баспалдық салатын болам. Видеодан тыс салам. Әйтпесе видеода салсам бәрі бычып кетеді. Так. Оп, мына жақта астына сауал керек тұр ғой бізге. Так. О, дүнгі. Так. Опа. Жидегі ағаш.
Жиди ağaçta çöte көп. Bu boyun bitti. Ya жаңбырлар жауып кетті. Сенші бе сен? Сен куда қылып так? Yalan yivalayım. Hoppa. Ne olur lise olarak baksın. Geri savaşta söyleyeceğim. Ne? Lise söyleyeceğim. Ал сіздердің бізге болған мен насиплай. Наса лайк, комментарий. Сосын қалап контактарды қосып кетіңдер. Міне видео келгенде бірінші көру үшін және кетіріп алмау үшін және де сосын мен салайын комментарийға жазып кетіңдер. Ал сіздердің бізге болған насиплай. Пока-пока, чао.